Dijete je svjesno tog ugovora. Vjeruje poslaniku, jednostavno vjeruje poslaniku. Jedne prilike u mektebu ja govorim djeci, onaj koji izgovori to i tu, poslanik je rekao, koji izgovori te i te riječi, zasadi mu se palma u džennetu. Vidite, kad ja to kažem odraslim, valjda zbog toga smo živjeli u takvim uslovima. Onda mi to odmah nekako preispitujemo, pa kako to, pa je li to baš tako, znaš? Pa možda je poslanik nešto drugo mislio, pa 100 nekog izgovora. Dijete sutradan dolazi i kaže, Efendija, ja zasadio 100 palmi, drugu kad ja zasadio 300 palmi u džennetu. Stvar završena, palme zasađene, nema se tad tu polemisati. Dijete prihvata to. To je tako. Tako su ashabi bili su svjesni svog ugovora koji je sklopljen sa Allahom dželle šanuhu.